Anong buri mo, love? Anong buri mo? Nan. Nan buri mo? Let's go, Nora. Nan. Nan buri mo? Saan? Kini ka? Saan? Ne? Ne? Pink and green? Let's go. Tara na. Ah, gusto niya talaga lagi si mama meron. Oh, ito daw kay mama niya. Yan daw sa kanya. Oh, kuna may kanya ito. Kana ako din. Oh. Na color yan. Nang kulay. Purple. Very good. Oh, ito. Hindi nang kulay. Na kulay yan. Pink. Oh, ito. Green. Ay, very good. Kagaling na naman talaga yung nakain niya. O, tara, let's go. Karon naman. Na? Ah, balik na la. Okay. Play-doh na naman. Okay. Na color yan? Yellow. Very good. Na color yan? Na color? Na color yan? Color? Blue. Oh, very good. Burami yan, color blue. Mabait talaga to si Brielle. Nanyan color? Na favorite color mo? Blue. Yung favorite color mo na? Na? Yellow. Ah, mixed color pala talaga. Mixed color? Okay, let's go. Mag-excuse ka, anak. Okay, let's go. Tara na. Tara. Balsa Idara. Final? Ang ending niyan mamaya, babalik niya lahat yan. Wala siyang bibilin. Nebe? Takot daw siya dun kay Jurassic. Takot ka, Anita, be? Ito, oh. Tingnan mo na. Ayan ko dito. Milo pa yung mat. Hata, Brielle, sorry. Natataot ka. O, tara, Lina. Lina, tara na. Maglakad ka. Na? Bakit? Ay, lamitan kita. Ito yung pang-car kita. Lamitan car kita. Let's go. Diretso ka. Ay, tawa. Ito yung kitchen. Tara, nanti ng kitchen.
Hala, ni aron tanday, no? Tara. Kini ka. Yamining kitchen, no? O, dito tayo, dito. Yan, no? Wow, look. Oh, di ba? Ito kitchen. Minnie Mouse. Wow, di ba? Di ba? Diba? Colors, colors. Isa ang art. Na? Bisa ka? These are cool, and these are reusable bottles.